Tātou tāpua'i I le atua. Le atuai. O te wala watu I a te oe. O wai te whaafonga mai I a te au. Ia ere liu o whafonga I a te au. Ia e whaafonga mai I a upu. Ia I longa mai lo wolofa. O oe le whaola o e whātua tua I a te oe. Ia e tau te te I lo a ao tau matau. Ia e leo leo mai I a te au. E pei o le tamata mai mata. Ia e nā tia au I le paolo o apa au. I luma o e a mi o leanga. O e whasawa mai I a te au. O e ita mai I a te au. O e si o I a te au I a uoti. Tātou te tāna. E mātanga o fie, ma po ia la o fio le leo leola. O wai mai a te oe leola, ma lo mātou leo leo ina whamaoni. O mātou whisota I atu I le amutaina o la mātou tāpua'iga lo mātou atuai. O te tālo I nai, lo o fio mai a nganga po I ai. Se e tauta o lua ma whisoso ni ina o mātou loto. E whai ai le tāpua'iga whamaoni. Ma vi I ai lo suafa I le tāpua'iga a lau whanau. O fio maia mo I mātou. A o whangau ngau atu o mātou loto I a te oe. Nei e tū maulo po ia mo lo mamalu I le tāpua'iga ua mātou whaia nei. Ua mātou tālo lava. E ala I a Iesu ke riso lo mātou wali I whaola. Amen. Tātou vi ia le atua I lona vi inga I tolu. Tolu le vi inga o le atua.
o le faitauina o le tusi paia. Tusi whiripilia o le nei asau au maia mo I tātou. Tusi mai le whenga inga fau. Korinito lua lo nam tā upu mua mua. Faitauina mai le whai upu mua mua. Whaangata mai le whai upu sifunu ma le whaa. Korinito lua lo nam tā upu mua mua. Faitau mai le whai upu mua mua. Whaangata mai lo na whai upu sifunu ma le whaa. Whaafafonga maia, I le faitauina o nisi o upu mai le awhionga pa ia le atua. O Paulo, o le apostolo a Iesu Keriso le finangalo le atua. Ma lo tātou uso o Timoteo. I le ekalesia le atua o I Korinito. Atoa mo le aupa ia uma, o akaia uma lava. Ia te utou le alofa tu noa, ma le manuia mai le atua. Lo tātou tamā. Atoa ma le li o Iesu Keriso. Ia wha manuia le atua. O le tamā o lo tātou a li o Iesu Keriso. O le tamā e ona le alofa muti muti vale. O le atua fo i e ana le wha whanawhananga uma. O le na te wha whanawhanaina mai a te I mātou. Ilo mātou puapua ngā uma lava. Ina ia mātou ma whaia o na wha whanawhanatu i a te I lātou. Ua maua I se tasi lava puapua ngā. I le wha whanawhananga ua wha whanawhanaina ai I mātou e le atua. A wā pei o na tele ia I mātou o ti ngā o no Keriso. Ua wha pea o I ana tele o le wha whanawhanaina I mātou e Keriso. Pea whai ua puapua ngā tia I mātou. Ua wha pea ina o na wha whanawhanaina ma le wha ola ina o Autū. Ola o matuanga lue ma le ono sai ia lava ti ngā. Ua mātou ti ngā ai. Pea whai fwoi ua wha whanawhanaina I mātou. Ua wha pea ina o na wha whanawhanaina ma le wha ola ina o Autū. Ua tū mau fwoi lo mātou wha tuatua I a te Autū. Ola o mātou I loa. Wha pea o na wha tasia Autū I ti ngā. E wha pea fwoi I wha whanawhanaina. A wā le auso e. Mātou te loto na ia Autū I loa lo mātou puapua ngā. Na o mai a te I mātou I Asia. Sa silisili o na mawhatia te le ai o I mātou. Ele I au I ai lo mātou mālosi. Na o lava I na mātou masalo ai a mātou oti. A o I mātou, sa I o mātou loto le manatu o le aoti. Ina ne I mātou whaatuatua I a te I mātou. A ia whaatuatua I le atua na te toi whaatuina. E ua oti. O le na la vea I mai a I mātou ai le oti. E matua leanga. O le a la vea I mai foi. Ua mātou wha amoe moe foi I a te ia. O le ato e la vea I mai a te I mātou. O Autū foi o lo ofsoso ani mai le te talo mo I mātou. Ina ia whaafatai atu le toa tele ono I mātou le lofa. Nau o mai a te I mātou ono le toa tele. Aua, o le nei le mea mātou te mita ai. O le maualo mātou loto fuati eifu. O le paia ma le wha maoni I wha le atua. Sa mātou a mio ai te tonu le nei lalolangi. Ai mai se le wha whenga iai ma Autū. Ele ona o le poto wha le lalolangi. A o le alofa tū noa o le atua. Ele aise mea ua mātou tūsia. Ele ma whai o na Faitau ma malama lama iai. Wa au wha moe moe fwoi o le a ato atoa lo Autū malama lama. E pei o na wha le ato atoa ina, nei lo Autū malama lama I le nei mea. Uma whai ei o na Autū mita ona o I mātou. Ia whapea fwoi o na mātou mita. Ona o Autū le aso le li o Iesu. Whamanuia mai le tua e ala I la tātou whaalongolongo I lana whionga pa ia. Ma ia tū mau atu pe ia te ia le whaamanu ma le whaanetanga. Nei se ia o le whaapavau lava. Amen. O le talo o le whaafatai, whaatu e senga, atoa mau tātou baraonga. Le a tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua o lo mātou o la tanga. O lo mata I sauna e fofo ina aile nei lalo langi mata ngō fie.
Whaftai tele lo mātou atua. Ono lo walofa malo wanga le lei tausi mai. Sa tō whawhalo mātou nuu mamamoe. Tau mate lava pe au lia le asu fōu. A lea ua moni mau whaatasi e lau whanau le nei tai au. Lea ua malama i unu ngalu le fitu o le tapu i tea. O lea ua sa ngai ti au maalie. Ua tafa manino a tata o tau le lei. Ina ua whaalia lo whai mea sili li tangata. Lea tuai. Se alofa a ina a tele. Au se anga le lei a winga ese. Whaftai au mea alofa le ola. E whaaua wai pēla mātou au nanga i lau o fio. Ai alo ta mau a inga wale ma Faitau lia. Vi ia lau o fio. Ona ole tau singa i lo nu. Awa e ui lava ina whitai ai mātou ma whaingatā o le ola. Ma whawhita au li tutupu pēr. Ai e te au mai a lava le file mu i o mātou loto. Tali tonu fo i o mātou loto i le nei tai au. O tofu sia i mātou uma i lau whaasoa o le mālosi whaafowina. Whaftai nisi o lo nuu sa maua i mai o le tino. Lea ua e tali fuai tau. Wa manuia o na o lo walofa. Whaftai le anganga mafuta. Ua mawhai ei o na maua pēf so ta inga le lei ma a inga. Nuu mo E.F.K.A.S. A o avanoa mātou te whaasoa i lau tala i le lei. Ua whapea nisi o lo nuu o lo valvalai. Ona o mafuanga wa e sila fia. Ele tau mate foi o iei nisi o a fia i whaanoa noanga. Ona o lau wala au pa ia. Ai maua alo mātou lotu tele ma le mawhanawhana. I lau le tu wau noa ino i mātou. Whaaftai i lau tusi pa ia. Whai pēr mata i ala sili lo mātou ola. Le ngalo Gāluega fisosoani alo fio. E ala i lo nganga pa ia. Whaftai li sa oltonga wa e fuai mai e ala i lo walopelo Yesu. Lea ua mātou maua ai le wha moe moe fou ma le ola fou. E ala i lona tino na wha mo momoina. Ma lona toto na wha malingi ina. Tanu mia, ma ua toe tū. O lona manu mālo ua māngalo ai i mātou uma. Tū mau atu pē ia te oele vi inga. Le whaafitai ma le whaanetanga. Nei māso uma lava. Tatalo whātu e se le puea ngō fia o lo mātou wola. I mai leia le ti āpolo le lalolangi. Awa e ui lava ina mātou i loa le mea le lei e ao na mātou whai. Ai pū lea o mātou loto e ti ngā, ma le ola fitu wai. Peitai, e le o lilo o mātou wala uma i lau fio. Wha maa ngālolo mātou wola le wha maoni. Ua pū solo o mātou loto i mea le lalolangi. Ua le ngātangia lau fio i sa mātou au nanga. Ua tō le i ule tali atu i lo walofa tele mai. Ua mātou manatu. Ua sao matonu la mātou wa mio. Ua wha amawalunga o mātou loto. Ua fia sili ma manatu wha apito. Ua wa ai maulalo ai ma tau tusi lima. Ua fisopo ai a mātou tala. Ma ua manu ali ai vai papa o lo mātou wola wala awina. Whāto e se fōi o no lo mātou le whai o le ameo tonu. Pe awhitai ai lo mātou wola ma whaingatā o leo langa. Ai alo mātou wha masino atu leo langa o nisi. Ai pongsa pēr lo mātou wa ai o mātou tangata. Wha mangalo lo mātou tau pēr i lau o fio. Ai wale tusa mā mātou a mionga o whaia pēr. Ua mua le tangata pēr se li lia matali ta oto i wha manuianga. Taimi fo ia wa nimo lau o fio i manatu. Ai te tongo Lagona ne e matali wha solo le tumu wha soa mai a lau o fio. Lo mātou o tua lo whae. Wanga sala lava le tangata. Wha ngalo i mātou le toto le sala o Yesu Keriso. Ia vea fo i lea ma vai tawhe e ola ususi ai o mātou tangata. Lea tua pa i ai. E tonu mamana i o wala uma. O ai a mātou o i ai.
O i la ua fio le ola ma le puna lilo lo mātou malosi. Whamanuia i lo atunu o ATUA. I le whenga iei ma tiu te ma whaiva tau ave. Ai maise o lātou whatuāinga tausi. Ta talo fo i ta maae. Ia leo leo whanau whengai maa onga. Ai maise le whaingo fio ne yaso. Tō tele le au tau whaase. Masuingo leo langa o le maluai whanau. Alo whalau fio. Taita ina i lātou yo wala e manui ai. Anga le lei whainga maa loa lo watunu. Ai ale lalo langi vivesi. I le tau sa ili ino le pule. Ta talo lava i tau taila o fio e manui ai ma le le ai mea uma. Mana tua pēa i la mātou te talo. E o tau iwi mai. Ato ai ma wha mai pipesi. Ia iai lau wha malolonga. Wha no anga lo loto ona o mafutanga mo Tusia ma e pēle ma mamae. Ua te tala le oti. Ia au mailo file mu ma le mauti noa ia i mātou uma. Le tapisa ai o le lalolangi so se wha mai ma tau tia. Wana o e mapu ma to o manga i ai lau whanau. Pui ma e malutia i o awanga lelei. Ta talo fo i le tuai. Se e alofa, wha iloa mai na i o mātou i loa, o na wha atino o whaiva wha kerisiano moni. Na ia sanga vi ia ma mawalunga ai vi inga o lau fio. Ai aua lava mo i mātou. Ai ali taimi le mautonu, ma tau mia ai o mātou Lagona. Ta talo lava le tuai. Ia mātou i loa lau sa tauro lo wha iloa mai. Loa lofa muti vale. A mātou wha alongo i lo finangalo lau ngaina o le nei asusa. Fesoasoani lau o fio ina i alu ma le manino lau upu fola. Fesoasoani fo i la mātou wha alongo. Ina ia mātou maua le malama i lo finangalo. O mātou talo sanga ia. Whaatasi ma te talo lilo i loto o lau whanau. Mātou wofo ina i le anganga o le whatuatua. E ala ia Yesu lo mātou alii ma le whaola. Amen. O le atatou pese se lau tōtis fulu ma le wha. Se lau tōtis fulu ma le wha le pese o le atatou pese ai.
le launga i suafa mamalu o le atua le tama le alo ma le anganga po ia. Ma o le matua o le launga i le whai upo e tolu ma le whai upo e wha. O le mata upo o le nei sa. Ha pei o na umei e li whasino o tapua'iga. Korinito e lua. Lo na mata umu mua. Whai upo e tolu ma le wha. Ia whamanuina le atua. O le tama o tātou wali o Iesu Keriso. O le tama e ona le alofa muti vale. O le atua fo i ana le whaamawhana whananga uma. O le na te whaamawhana whana ina mai i a te mātou ilo mātou pōpua ngā umalama. Na ia mātou mawhaia o na whaamawhana whanatu i a te ilatou. Ua maua i se tasi lava pōpua ngā. I le whaamawhana whananga ua whaamawhana whana i nā i mātou e le atua. O lo Autū manatu le nei sa. Lagona le taotaomia. Lagona le taotaomia. O leo mai o le oti mai ma whaalawelawe tupu whafusei. E a fia inga solonga masani o tātou o langa. Tātou te lagona i nai le mamafa. O ia ti ngā i o tātou wola. O ia pupua ngā. E pau mau lalo ai o tātou manatu. Ma le maua ai se toa maalia i o tātou loto. O nisi tu aso. E lagona i nai le fefe. Ma o mai le whawai vai. I ei foi taime o ai ina le mautonu. Ma sulu solo ai tangata mawhatia. E sa ili awala e fō ia. Pe ave e sea ai whanonoanga. O manatu ti ngā malangona whanonoa ia. E masani ona tō i laloi leo langa o le tangata whātua tua i le atua. E whesiringi ai le alofa o le atua i ate ia. A tō ma le manatu o tu ua ma la fō ina o ia e le atua. O mua o le mamafa o ia mafutianga. E suia lagona. Ma fō linga ai ua pū lea ngā solonga masani o leo langa. Sa ola ai. O leo mai o le whama ioti ma ona pui puinga. Sa no fō ai le larolangi tau sanga i tolu na se ima vai atu nei. Sa o i atunu uma, ma tangata uma, lagona taotaomia. Ina o tau fia le whea sia ma whemalanga i le vāo atunu. O le mawhai o na whaawa wina o pisinisi masani tangata. A toa ma le tele o e na te e ia pui ngā lofa. Mo le lawe ina ola o tangata i atunu uma. To telefoi e na whinau i o lato ai a te tau. E sao loto ai. Ma whaiele mea e masani ai. Sa whatupu ina ai solo te e. I le tele o tunu. Ina ua manatu. Ua mamafa le whaia o vavao. Ua le maua ai le sao le tonga wheo ai. Pei o na masani ai. Ai sea. Ai sea e tupu ai ia manatu. Ina ua maua i lagona taotaomia. A toa ma le mawhai o na ono sa ia. Le tau aveina o ti ngā. O lea o langa fau pui puia. Wa se pēr mafua anga. E o mai ti ngā i o langa o tangata. Whapei fōi o le whea ngai o Kerusiano i leo luai se ni turi. Ma mawhatianga. O le talia o le talalei i a Iesu. Na whesanga i ai ma leo langa whawhewheina. Ona o sāwanga ma le whasi o tia. E pūlenga whaamalo.
I la tau sa talia le tala le ia Yesu. E o lau foi le au so o Yesu. Ma e na wala wina e whaia lea whaiva. Sa sili o na lamatia lo la tau saunga le mu. O na o lea tala le lei. O Paulo. O le sa ia whatuina le kalesia I Korinito. Sa tele ina whaiti o ina. E se vaenga o tangata ne liwina I le kalesia. Ona o lo lato manatu. E le manino ana mafuaanga o lo na vea ma kerusiana. Ma le whemomo wai I le whatua tua. O se mea na tali atua I Paulo. Wa o le nei le mea mātou te mita mitai. O le mau o lo mātou loto fuati eifo. O le paia ma le whamaoni wha le atua sa mātou wami o ai tonu o le neila lo langi. Ai mai se I le whawhea ngai ma Autū. E le ona o le poto wha le lo langi. A o le alofa tū noa o le atua. Mo te ena ai le apostolo. Le atua inga le sao I ateia. O ia whamatala ina atu. Le manino o lona manatu I le atua. A toa ma le tala le lei o ia fola ina atu. O ia tali tolu foi. O le atalia e kerusiano o Korinito le mea. Sa manatu foi nisi. O le ia Paulo le poto whawhailaunga. A toa ma le iloa whapei o e o loo iai le poto whapitoa. O whaiaonga o e leni ma Roma. O tali atu ai Paulo I le atu o inga. O le nei. O te whai atu. A wane manatu mai se tasi I a te au. O le valea au. Ai a whai o lea. Ia talia mai au e o taupe I se vali. Se ia o mita ane te isi. O whaamatala I nai e Paulo. Le tatau I kerusiano o na loto mau lalo I le iloa. Ina iau sitai ma whai ai whaatonunga. Ma popoa inga le ali I toi tū. Sa tua ia I uta ia Paulo I lona walau ina e whai ma apostolo. A toa ma lona I loa o whaaringa mai le atua. Ua tali atu ai Paulo. Wa lo lea manatu. Le se me tasi o te ititi ai I apostolo silisili. Wa ia whai atu fo I utaia o ena fesilingia lona avea ma apostolo o leali. Wa I la tau apostolo pe pelo I la tau. O le au whenga aruenga ole. Wali ua I la tau ma apostolo o keriso. O tau tala ai Paulo I le te tau. O na mau mauina le taimi I e whaaleanga mai. Wa a whai ana o mita. Po o le valea ai. Wa o le upumoni o te whai atu ai. Ai so ia. Ina nei sili le manatu o se tasi I a te au I mea va ai mai e ia I a te au. Po o mea e whaalongo mai e ia I a te au. Ina nei whaamaua lunga au I le sili ese o mea na whaaria mai. Na o lawa foiti ngātu I nātu I a Paulo. I le vaai a tangata I a te ia. Ma u whapea nisi. O na tusi e mafa. Ma malo losi ia. A o lona tino pe a nofo mai e vai lea. Malana upu e whatau vaa lea. O ne manatu sa lango mia ai la ngona o le apostolo. I lona whea ngai mana ngā ruenga. Peitai. O la ngona vai ia. Sa tu I nātu e tangata. Na manatu e wha vai ina ai le tala le leifo la fola I nātu a Yesu. Au ia manatu. Na langa I nai le loto o Paulo. Ia tau lai pēr le vaai I le mea le lei. A ia le whawai wa ina e manatu le moni lona ola.
Wa o mai e tusi lona lua i Korinito. Le whamalosi ma le whamawhanawhana. Mo i la tau o tau wivi mati ngā o le ola au auna. Wa vea aiti ngā e lafo atu e tangata i ate ia. Ma malosi fau e anga iai i luma i le whaia o ngā luenga le ali. O lea sa ia whaasoa atu ai lea langona fia fia. E maua i puapua ngā. Ina ia le taotaomia manatu o le kalesia i ti ngā. E la fo atu o lo tau mawhai e whaia mea leanga i ate i latou. Ngā amataina ai le tuse e lua i Korinito. I le vi inga ma le whaamanu e te tau i le atua. I e whaamanu ina le atua o le tamaa o le tātou o rii o Iesu Keriso. O le tamaa e ona le alofa muti vale o. O le atua fo i e ana le whaamawhanawhananga uma. Ua tātou ilo ai le manatu o le apostolo. Ilona ilo atino o le mea ua ia tau tala iai. I le alofa ma le whaamawhanawhanaina e le atua. Ua tau tala ai i le whaamawhanawhanaina. E le ngata i le whaamaise ma le awai i ti ngā o le o loo mawhatia. O watu i nā atua i le whaamalosi. I le whesoasoani. A toa ma le malosi fou. Ai maise le poto. E whenga i aili tangata mawhatia ma pōpua ngā. Mai lo atu le atua i mawhatiang. Ua whaalia fo i le manatu o pauno. Le tāua o lo tātou whengai ma pōpua ngā. Ina ia mawhai ai o na whaamawhanawhana atu isi. A wao le whaamawhanawhana ina. O se mea e te maua mai i le isi. Ma toe tui nātu fo'i inisi. Na tā ua e se tasiari i Faitau o le matau si te sili. O le whaamawhanawhana ina whale anganga. O le tui na mai i a i tātou. Ina ia ngata i a i tātou. E whapei o isi mea lofa le atua. Ua tui na mai. Ina ia tātou whaaso atu. Ina ia vea ai i tātou ma me whai ngā luenga. E whesoasoani i nisi. Ua whaari atu fo i paulo. O le tele o pōpua ngā ua lātou whitai iai ona o Keriso. Ua whapea fo i le whātele i nai. O lo lātou whaamawhanawhanaina i Keriso. Ua whaamatala i nai tangata mawhatia. A whai ua pōpua ngā i mātou. Ina ia Autū maua le whaamawhanawhanaina ma le olatanga. E whapea foi pua ngā o Keriso mō lo tātou whaolaina. O la Iesu. Ua uwhai atu nei mea ia te Autū. Ina ia Autū maua le manuia ia te au. E maua Autū e le pua ngā i le lorangi. Ai Autū loto te tele. Ua umanu malo i le lorangi. Ua umai ai e le atua le whaamawhanawhanaina. Ma le olatanga i pua ngā o Iesu lo tātou wali i whaola. O le foi, ua avea ma fianga o Paulo, ma ona uso i le tala le lei ia ti ngā. E tui nātu ai le whaamoe fou. I e pua ngā tia i le kalesia i Korinito. A tātou whengai ma le tele o whainga tāi o tātou aso. Ua whamanatu mai le apostolo mo i tātou. Ia le avea ia mawhatianga. E ave e sea ai lo tātou whātua tua whamao ni atu i le atua. E whamawhanawhana i nai o tātou loto. A o whengai ma ti ngā o tātou o langa. A wā o whamao ni le atua. I lana tau singa lofa i a tātou. Ia tātou ilo atu fo i le atua. I tu aso e le taunga mālie ai le o langa.
e whai ai whai unga le lei, e whesoa soani i o tātou mafutianga. O le atua e ou le whaamawhana whananga uma, ma le alofa muti muti vale, e au maia ia i tātou le loto tele, e tauithi ma whilinga ai ma le whaamaoni o tātou loto, e sa ili atu i lona mana mātango fie, tātou te maua ai le whaamawhana whanaina. Wa o mai foi mo i tātou le nei esu sa, ia le aveti ngā e lafo mai e tangata, e whai tio ina o tātou wola i mea leanga ma manatu vai vai, e wha vai vai ina ai i tātou le whina watu, e whaia mea le lei. A wā i mai sātani inisi, e wha vai vai ina ai i tātou i mea le lei o tātou whaia. E tua ina foi lo tātou tau ma whai e whaia le mea sili, e nisi e le fia ia te oe, i mafuanga walatou i loa, ina ia tāo fia ai lo tātou whaia o le mea le lei. A ua whautua mai le apostolo. Whapeo na ia whaamarusi atu i le ekalesia i Korinito. Ia iai le ona sai, ma le pa ia o lo tātou wali o Yesu, i lo tātou whea ngai ma popua ngā. Na o le whaia o le mea sao ma mea le lei. O la Paulo i le ekalesia. O tātou mita fo i popua ngā. Ina o tātou i loa o le popua ngā e tupu ai le ona sai. O le ona sai e tupu ai le mauti noa. O le mauti noa e tupu ai le whamoe moe. O le whamoe moe fo i e le mai. A ua o whamaringi mai le lofa o le atua. I o tātou loto e le nganga pa ia. Ua fo ina mai ia i tātou. O le ata o manuia o le tangata ua ia te ia le whātua tua whamaoni. Ma le ono sai i pōpua ngā. Ia wā iatu i le whamoe moe ua i le atua. Nā te au mai alo tātou mauti noa. I lo tātou whaamawhana whanaina. I tō waso e pesi mai ai matangi vale o le ola. O se tasi o whaamanatu le lei mai le mata upo le nei vāiaso. Ia le mauina le malosi. E mawhau ai i mea ti ngāma mea leanga. A ia taula i atu la tātou vaai i a Yesu malona alofa. O pōpua ngā tau i le oti na whea ngai ma Paulo, ma ona soa tau i le Gāluega i Asia. Na ia i loa ai le mawhana whana, o le alofa, o le alito e tū, e siri lea na i lo ni ti ngā, sa lātou whetai iai i leo langa wāla auina. Wea i lo tino ai lona whaamawhana whanaina, i le toi tū o Keriso. Ma le talo le Aukuso ua i le ekalesia. O se au penga mā losi lea, na mawhai ai ona te e atu i ia ti ngā. Ua wha mā losi ai lo lātou waluwalu i luma i le Gāluega. Ua tau tala fo i le apostolo i pōpua ngā. Na whetai ai mai lātou i Asia. O ia ti ngā. Sa manatu ua o ai le oti ia i lātou uma. E ui e leo manino ia ti ngā, peitai. O whaaria le lata ai o i lātou i le oti. A sa siri le manatu i le atua, na toi whaatu wina e ua oti. Ona o lea mafutianga. Wa i loa e Paulo le i unga o le tangata. E oti so seitu waso ma so staini. Peitai. E ui o le toe tū o ta oto lea i le lumanai. A ua whama losi mai lea whamoe moe le lei i o tātou pōpua ngā o aso uma. Wā o tātou i loa. O le mā losi o lona toe tū. Ua whaamanuia ina ai i tātou i manuia o lona pōpua ngā.
E ui foi na manatu nisi o le kalesia I Korinito. O ia o stangata le whātuatuaina. Ma whesui ai o na manatu. Ina wale whātaunuina lo nā luatu I ai lātou. Whāpei o na ia fuafuaina. I lona toe taliu mai na I Maketonia. O a lona whea o Korinito I lona anga I atu I Maketonia. Na whenga iai ma whaingi tā. Ona oe na te ena o ia. Peitai. Wa ia tusi atu. E whaamanino le ai o se mea o nā tia. I lona whesota I atu I tusi. Ia mana malama ai tangata uma. A wā saa vea le tau nuu o le aluatu o Paulo. E asia le kalesia. Na tau pepelo ina ai le li o tangata ua iai whai a onga. Oe na asia atu I Korinito. Mo se teimi pupu. A toa ma e ua I le kalesia na te e atu I a te ia. Peitai. Sa whamana toa tu e Paulo. E pei ona whale a toa nei lo Autū mana malama I le nei mea. Ua mawhai ai ona Autū mita ono I mātou. Ia whapea foi ona mātou mita ono Autū. I le aso o le rii o Iesu. O le kalesia I Korinito. O le whamaoninga o le mautū. O le avea o Paulo ma apostolo ma au nā keriso. O lona whanau naunga. Ia avea lātou ngā ruenga. O mafuaanga o ngā ruenga e whaia. A toa mā mionga. O se mafuaanga le lei o le mitanga o le kalesia. E a toe e fio mai le rii e whaamasino. O ia tā ua foi. O ia foi na te whātū mawina o tau. Se ia o atu I le iunga. Na ia le eise mea e whaasala ina ai o tau. I ne aso lo tātou wali I o Iesu Keriso. Wa vea ai le sa tauro o Iesu. Ma mitanga sili o Paulo. Ma so se kerisiano ua muri atu I a Iesu. Wa ui pua ngā ma le mamafa o le sa tauro o Keriso. E sa mā ia ti ngā. Ina ua toi whātu ina mai le tātou wali I le oti. O le manu lo. Mua vea ma mitanga o so se tangata whātu o tua. Ma so se au nā leri. O tau withi ma whea ngai ma pōpua ngā ona o le talere lei lo tātou wali I toi tū. O lea foi, ua vea ma malo si fou. E langa ina ai o tātou loto e whaia pēra mea sili ma le ami o tonu. E tusa lava po le ale tau I lo tātou whātau nuina. Ina ia vea I tātou ma e whātau nuina le whaamāwhana whanaina o le kalesia. A toa ma e o mo o mia le whesoa soani I le whaamāwhana whanaina. Ono tau iwinga ese I mafutianga o whenga iai I le olanga. Ia whaamanuina le atua o le tamā o le tātou wari o Iesu Keriso. O le tamā e ona le alofa muti vale. O le atua foi ana le whaamāwhana whananga uma. O le na te whaamāwhana whanaina mai ia te mātou I lo mātou pōpua ngā umalama. Ina ia mātou umawhaia. O na whaamāwhana whanatu ia te I lātou ua maua I se tasi lava pōpua ngā. I le whaamāwhana whananga ua whaamāwhana whanaina ai I mātou e le atua. Langona le taotaomia. Amene. Tātou pese I le atua, I le pese se lau 2 manifitu. Se lau 2 fitu le pese, tātou te pese ai.
o le talo whamanuia. Lo mātou o tuai. Ia vei mātou maawala lau le lei o lo walofa. E o tuai lau wha mawhanawhananga i so stangata o taotaomia la ngona i mafutianga. Mo pōpua ngā o leo langa. Ia liliwina loto whanoa noa. E i loa le whamoe fau ua i la ua fio le atua lo mātou tama. Ia vefo i le malamalama o louto e tū ke riso. E whamalosia o mātou loto i teimi o pōpua ngā. A toa ma le whamawhanawhananga sili e le nganga po ia. E leo ina o mātou loto i e so uma. Ia iai le manuia o la ua fio le atua lo mātou tama. Le manuia o Iesu ke riso lo mātou o ri whaola. Ma le mafutanga ma la ua fio nganga po ia. Ia iai mātou uma ma lau whanau whātua tua i le leo langi. Nei e o i le whaavavau e whaavavau lava. Amen.